Nakuru munasemaje? Ate murauga atia? Icera ria Rigathi Gachagua kaunti-ini ya Nakuru rirari rieterere na njira nene ni aikari na makiria aikari a Njoro na Molo, kuona nirio rirari icera ria mbere kuma riria agurirwo ta munini wa president. Kasongo Hĩndĩ ya icera rĩrĩ Rigathi araruka kumenereria atongoria athure a Nakuru na makiria aria matarakoya rwimbo rwa gukainukia President William Ruto. Na ndona ni mwiharire kuigata tukunia. Kwanza kaugeta kwa kuja Kimani. Nega kunia koru muno. No hihi matanya ma aikari a Moro megie mucemanio uyu ni marakinyanĩire. Gicunjĩ kimwe kia aikari maugite matinaiganĩra na mucemanio uyu ni undu wa itũmi citiganĩte, hamwe nacio ari gũthutũkania aikari. Ukwenda mundu arugama akaria na Gĩthweri, akaria na ruga kila mundu angĩigua, na arugama atige kwaria ndeto cia irumi, atige kwaria ndeto cingĩcũgwĩra ngũĩ ta iria tukoretwo nacio gũkũ Moro. Politician anakuja hapa Molo, our request kuja uongee Kiswahili ama Kizungu ndio tutaelewa unasema nini. Kitu ya kwanza alitumia lugha ya mama, na lugha ya mama Molo hatujui. Sisi tunajua lugha ya kitaifa. Morotete mutongoria wa kiama kia DCP ni kiria maugite ni akoretwo akimenereria na kunyararithia atongoria athure a kaunti ya Nakuru riri ariowe wa marehire kuri muingi. Kuria Kimani ako na pesa mingi na anoni mtu anamezanga pesa ndio akue mnono. Hiyo ilinisumbua sana kwa sababu alidhalilisha kiongozi wangu ambaye ninampenda, kijana ambaye anajali maslahi ya wamama na watoto katika eneo la Molo. Sisi tunataka kitu moja. Kama unadai kupiga siasa yako, unapiga siasa yako moja ya amani. Kila mtu ako na chaguo lake. Ukisikia mtu alikushika roho hivi na kuna kitu yenye alifanya, well and good. Gukiri uguo mathingatite batoni ya mwaho wa mung'ethaniro gwikirira kwiragira muingi kiria makahingia wona maiyukia wathani handu ha gutambia tu rwimbo rwa itena rimwe. Agenda yake ilikuwa tu ni one term. So what's the meaning of one term? Mimi si understand one term ni nini. Matarajio yangu ambayo nilikuwa nategemea, nilikuwa nadhania mtu anakuja tuambie anatuundia flyovers, mabarabara nini, lakini nilisikia tu ni lugha tu za maongeo za matusi. Hakuna kitu yenye nilipitiria katikati nikasikia ati tutasaidika vipi. Riri kimera kia uteti githiete na mbere na gukuhiriria guku bururi-ini, atongoria a miahu yothe moritio guthie na mbere na kuhunjia thayo mategwitikira kuhanda mbegu ya rumena bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru, nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.